Manchester United u Liverpool serin jiltaqgħu f'derbi tal-Ingilterra mill-iktar interessanti u mill-iktar implikat biż-żewġ timijiet li qegħdin ifittxu rebħa wara il-telfiet li kisbu kontra Real Madrid u Barcellona rispettivament il-ġimgħa li għaddiet. Manchester United mod partikolari jinsabu ftit taħt pressjoni minħabba li attwalment jinsabu fid-9 pożizzjoni bi 3 punti fil-waqt li Liverpool jinsabu r-raba b'7 punti minn 4 lobiet. Old Trafford li huwa mimli għal l-okkażjoni madwar 8,000 spettatur li ħajkunu qegħdin jaraw din il-partita mill-aktar interessanti u mistennija fost id-dilettanti bħali tal-futbol Ingliż. U hekk kun naraw informazzjonijiet għal Manchester United, David De Gea bejn il-lasti, Wan-Bissaka, Lindelof, Harry Maguire u Luke Shaw difensuri, Paul Pogba u Fred qudiem id-difiża, Daniel James, Bruno Fernandes u Anthony Martial wara l-attakkant uniku li huwa Marcus Rashford. Il-manager ta' Manchester United huwa Ole Gunnar Solskjaer. Naraw ukoll il-players li qegħdin jagħmlu il-fair play handshake hekk kif issa naraw il-formazzjoni ta' Liverpool. Alisson Becker bejn il-lasti, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk u Andrew Robertson, Jordan Henderson, Naby Keita u Jorginho Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino u Sadio Mane li imexxu l-attak tat-tim immexxi minn Jurgen Klopp. Manchester United ibdew il-partita mixxellu kal-lemin, Rashford, Pogba bil-ballun, iqassam il-Maguire, Pogba, Lindelof bil-ballun, iqassam lil-Luke Shaw, Shaw lil-Martial, Fred qassam il-Martial u mill-ewwel għandna senjazzjoni ta' offside għal Manchester United. Aktiv huwa proprju Anthony Martial li jidher li mar ftit metri biss il-barra mill-linja. Liverpool li bdew l-azzjoni iżda United għal darba bil-ballun. Maguire, Henderson, Alexander-Arnold, Naby Keita, Roberto Firmino jippruvaw imorru l-inizjattiva iżda l-ballun spiċċa De Gea. De Gea mill-ewwel warra il-ballun il fuq iżda spiċċa għal darba id-difensuri ta' Liverpool. Wijnaldum għandu ta' żewġ gols f'dana l-Antonello Sports Blog FIFA 20 Challenge Tournament. Tajb nfakkarkom li din il-lobja valida għal 5 ġurnata ta' dana il-tournament li nisperaw li qed joffrilkom spettaklu u divertiment. Trawna Liverpool, Wijnaldum bil-ballon, issa mill-ewwel li interċettaw United. Fernandes, Pogba, lura għal Maguire, trawna l-United. Henderson, ballun twili prova jfittax il-Mohamed Salah, għal-cross jiklirja Lindelof. Trawna l-Liverpool. Henderson, Salah jipprova javvanza mal-linja, Salah jifittax il-cross, il-ballun mur barra biftit. Ftit inqas minn kwarta lob, Manchester United u Liverpool Football Club għadhom bl-iskor ta' xejn b'xejn hekk kif David De Gea mistenni li jibda il-logħba għal darb'oħra permezz ta' throw-in, anzi ta' goal kick, skużawni. De Gea jiffittax il-Rashford iżda jsib id-difensuri ta' Liverpool. Henderson, Salah, Jipprova l-cross iżda jsib il-Maguire li jiddevja barra l-corner. U hawnhekk għandna il-famuża Stratford End li hija l-post fejn il-partitari ta' Manchester United l-aktar akkaniti jinġabru biex jaraw il-logħba tal-Benjamini tagħhom. Alexander-Arnold minn corner,
iżda għal Liverpool. Mane jilqa' De Gea. Iżda Liverpool jibqgħu bil-possess tal-ballun. Mane jitlef il-ballun għal ftit u Manchester United għal daqstant jieħdu goal kick. Wekku kwadra David De Gea l-goalkeeper u mill-aqwa goalers fid-dinja illi għandna fil-panorama kalċistiku. Il-goaler kol ta' tim-nazzjoni Spanjola, Alexander Arnold minn corner. Għal darb'oħra jippruvaw Liverpool bil-ras iżda United jippurjaw barra. Liverpool bit-trowel. Robertson, Van Dijk, Keita, Wijnaldum. Jippruva jillobja l-ballun iżda United jerġgħu jiklirjaw. Martial għajjar il-ballun il-fuq iżda l-darbohra jisib id-difensuri ta' Liverpool. Wijnaldum. Keita. Nabi Keita, il-kaptan ta' Liverpool Henderson. Salah, Alexander Arnold, Salah, Alexander Arnold għal-cross. Iżda Liverpool għadhom bil-ċans li jiskurjaw. Keita, Nabi Keita xott, De Gea jilqa'. Sejf ieħor spettakolari tal-goaler ta' Manchester United. David De Gea din id-darba minn fuq il-midfielder Nabi Keita ta' Liverpool. Il-champions ta' dinja illi ikollhom corner ieħor. Għal darb'oħra Alexander Arnold. Jiklirja tajjeb Lindelof iżda l-ballun imur lura Henderson. Mane. James. Spazju biex jippruva jibda azzjoni ta' kontra-attakk. Rashford, James jibqa' tilha fuq il-lemin, il-cross isib il-Van Dijk. United għal darb'oħra bil-ballun permezz ta' David James. Daniel James qassam il-Fernandes. Pogba. Wan-Bissaka. Pogba. Kompli dialogu. Hawnhekk għax fad attenzjoni Bruno Fernandes waħdu x-xott Bruno! Fernandes! 29 minuta lob, Manchester United imorru fil-vantaġġ. Permezz ta' Bruno Fernandes. United illi dawru tajjeb ħafna l-ballun u Bruno Fernandes isib mod kif jeleb lil Alisson Becker u jpoġġi lil Manchester United fil-vantaġġ kontra l-akbar rivali tagħhom Liverpool. U hekk kull ġesta d-disappunt tal-manager appuntu ta' Liverpool Football Club Jurgen Klopp. L-ewwel gowl għal Fernandes f'dan it-turnament. Liverpool illi bdew Keita, Salah, Shaw, Rashford, Shaw. Imur għal-cross, corner għal-Liverpool, anzi għal-United. Bruno Fernandes fil-bandira. Ballun il-pistjat ħażin iżda Martial bil-ballun għal darb'oħra. James Ellison. Logħba mill-aktar divertenti hawnhekk ġewwa Old Trafford. Hekk kif Alexander Arnold għaddel il-ballun isib il-Jorginho Wijnaldum. Mohamed Salah. Ballun twil wisq għall-istilla Eġizzjana tar-Reds. Shaw bit-throw-in. Maguire. Lindelof. Shaw. Fred. Martial. Fred. Alexander Arnold.
Gomez, Firmino, Wijnaldum, Mane, ballon twil u United jieħdu throw-in, 40 minuta lob. United fil-vantaġġ bis-skor ta' wieħed xejn. James. Prova jkaskas Mane. Iżda James jirnexxielu jeleb l-oppożizzjoni tal-plejer Senegaliż. Robertson, Mane, Wijnaldum, Salah, Henderson. Firmino xut! Barra biftit. Kien ikun gol mill-aqwa li kieku il-ballun ma kienx preċiż u ekku qed naraw il-Klopp illi qed juri ġesti verament diżappuntanti. Id-diżappunt li t-tim tiegħu f'logħba u nofs issa fl-aħħar logħba u nofs għala 5 goals. Jidher il-frustrazzjoni u l-pressjoni qiegħda tidher fuq il-manager Ġermaniż. De Gea bil-goal kick. Robertson. Keita. 4 minuti ta' ħin miżjud. Van Dijk, Wijnaldum. Wan-Bissaka. Firmino. Robertson. Wijnaldum. Firmino. Wijnaldum. Firmino. Robertson. Liverpool provu sibu l-spazju forsi jġibu għar il-gol ta' droqba l-tisfira tal-ewwel taqsima. Jieħdu iżda goal kick Manchester United. Jinkarga minnu David De Gea. De Gea bil-goal kick. Gomez, Salah u l-logħba tispiċċaw jekk fejn tidħol l-ewwel taqsima United imorru għal ħin tal-mistrieħ vantaġġ ta' wieħed xejn ibqgħu magħna wara dawn il-blokk ta' pubbliċità it-tieni taqsima tal-partita bejn United u Liverpool. Eccezionale, 2 dischi al prezzo di uno. Le più belle musiche degli Spandau Ballet, tutte in versione mix. The 12-inch Mixes, l'album doppio degli Spandau Ballet riprodotto anche in un'unica cassetta. Spandau Ballet. Sorrisi e canzoni, da sempre uno spettacolo, oggi più che mai. E questa settimana è in edicola con 2.500.000 copie, ha raggiunto 15 milioni di lettori settimanali ed è sempre di più spettacolo, televisione, cinema, musica, attualità da tutto il mondo. TV Sorrisi e canzoni, lo spettacolo più applaudito. Con Principe di Piemonte Brut è facile indovinare la serata, anche quando si sbaglia giorno. Principe di Piemonte Brut. E la sera prende vita. Erba lura għat-tieni taqsima tal-partita bejn Manchester United u Liverpool Football Club. United illi attwalment jinsabu fil-vantaġġ l-iskor ta' 1-0. Issa naraw għaddejn bit-throw-in Robertson minn Henderson. Firmino, Salah, spazju fuq il-lemina l-istilla ġizzjana Alexander Arnold, il-cross iżda jilqam David De Gea. Naby Keita,
Alexander Arnold, Naby Keita. Liverpool FC il-ġimgħa d-dieħla sejrin jiltaqgħu ma' Paris Saint-Germain il-ħadd 26 ta' April fil-5. Fil-waqt li min-naħa l-oħra Manchester United appuntu l-avversarju li jmisser ikun Milan ġewwa San Siro nhar is-sibt 25 ta' April fit-8:30 ta' filgħaxija. Wijnaldum, Robertson, Wijnaldum, Robertson, il-cross, il-ballun u barra. Liverpool li jieħdu corner. Alexander Arnold, Mane, Henderson, Gomez, Alexander Arnold, Henderson, corner uħra Liverpool. Alexander Arnold jipprovaw Mane dak li għal darbohra David De Gea li qed sissa kellu logħba impeccabli nazzarna ngħid li huwa l-aħjar plejer fil-ground sissa l-Manchester United bid-diversi saves li ġab u li ċaħħat lil Liverpool milli imqar ġibu l-gowl ta' draw. Keita, Wijnaldum, Salah għal darbohra jipprovaw ifittxu l-ispazju Liverpool, sija lob, Manchester United għadhom fil-vantaġġ b'skorta wieħed b'xejn. Wan-Bissaka, Rashford, Salah, Alexander Arnold, Keita, safratan niskużaw ruħna forsi der xi messaġġ minn naħa PlayStation Plus. Ovvjament aħna qegħdin fuq diretta dawn huma affarijiet illi m'għandniex sfortunatament kontroll fuqhom daqshekk. Lura l-partita De Gea bil-ballun. James. Robertson. Gomez. Rebħa ta' Manchester United fil-fatt ittellaħħom b'6 punti u tpoġġi lil timijiet bħal Inter u Real Madrid taħt pressjoni. Tajb infakkarkom illi wara din l-ewwel fażi l-aħħar żewġ timijiet li jkunu fil-klassifika jiġu eliminati. Sa fl-attant, sostituzzjoni għal Manchester United, Scott McTominay jidħol flok Naby Keita, min-naħa l-oħra Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain jieħu post Naby Keita. Apparti li b'dan ir-riżultat id-diskors tal-eliminazzjoni jinfetaħ beraħ għax jista' jkun li jinvolvi anke lil Liverpool. Henderson, Firmino, Wijnaldum, Martial, McTominay, Wan-Bissaka, James, interċett ta' Van Dijk, Henderson, Robertson, ballun għal Mane li jirnexxielu jeleb tajb l-oppożizzjoni ta' Shaw, Mane, James, Fernandes, Rashford, Martial, Alexander Shaw, Rashford. Gomez jitfa barra, sostituzzjoni għal Liverpool. James Milner li jieħu post Jordan Henderson. Għalkemm fil-fema tiegħi naħseb Liverpool kellhom bżonn opzjoni iżjed offensiva minn din biex jippruvaw jġibu l-draw. United bil-corner. Nerġgħu jikklirjaw id-difensur ta' Liverpool. Salah. Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum,
Van Dijk. Liverpool jibdu sostituzzjoni oħra, Xerdan Shaqiri jieħu post Mohamed Salah. Free United. Milner iżda jieħu l-ballun qassam mill-Alexander Arnold. Milner, Shaqiri. Milner, Shaqiri, Van Dijk. Milner, Wan-Bissaka. Wan-Bissaka spazju fuq il-lamin, Wan-Bissaka. Wara l-cross iżda jsib il-Van Dijk. Van Dijk. Il-ballun erġant il-plers ta' Manchester United. 5 minuti minn din il-partita. Bissaka. Kif wara l-ballun. Rashford iżda jsib, anzi Martial iżda jsib lill-difensuri ta' Liverpool. Liverpool ħajpruvaw bil-kontra-attak permezz ta' Alex Oxlade-Chamberlain. Spazju għal Chamberlain fuq il-lamin. Naraw jipprova xal-cross. Qassam il Shaqiri, Chamberlain, Milner. Shaqiri, il-ballun għal-cross, iżda jklirja Maguire. McTominay, Martial. McTominay. Fernandes, Pogba, Rashford. Żewġ minuti ta' ħin miżjud mir-rab uffiċjali. Rashford. Attenzjoni, Bruno Fernandes qassam il-Pogba. Pogba. Żomm il-ballun, jagħtih il-Luke. Milner. Firmino u l-laba tispiċċa hawnhekk. Manchester United jibqgħu wieħed xejn kontra Liverpool Football Club. Gol ta' Bruno Fernandes fid-29 minuta logħob. L-appuntament tagħna għal-waqt għal-għada fis-sijam il-partita Borussia Dortmund Juventus. Antonello Belletti jkun il-kumplament tal-lejl it-tajjeb u grazzi tal-segwejtu din il-partita mill-Antonello Sports Blog FIFA 20 Challenge Tournament.